Danijela Maružin žena je izvrsnog karaktera. To se očitava upravo u tome što je uspjela integrirati osobe sa invaliditetom u rad svakodnevne lokalne zajednice. Danijela, osim što ste profesor edukator, rehabilitacije, sudjelujete i radite zapravo jedan priručnik upravo za sve ovo o čemu ste radili i što ste pričali godinama prije. Tako je, znači ja sam otvorila poduzeće koje je zapošljavalo osobe sa invaliditetom, a eto poučena nekakvim svojim osobnim iskustvom i praksom, napravila sam priručnik koji će omogućiti pristup osobama s invaliditetom na tržište rada i kod drugih poslodavaca. Kakav je bio osjećaj samim tim osobama čiju ste inkluziju odradili u društvu? Svima nama je rad izuzetno bitan. Osobe s invaliditetom su u stvari osobe kojima prijeti najveći rizik od siromaštva. Rad nam omogućava kvalitetu života. Oni su napokon bili prisutni u zajednici, oni su napokon privređivali za sebe i na taj način si omogućili život dostojan čovjeka. Svaka vam čast na tome. Neka vam ovo bude savršena inspiracija da vi već sutra krenete raditi nešto slično.